menen kurup algan. Balдар gelip 700 so'm, 800 so'm oynap ketişiyorlar. Saatına. Biz oşu yaşlar oşu stadionun probleması bilen geldik. İlgari stadion mına görüp turasınlar. Hazır bir 4-5 ga turat. İlgari çoğun bir 7-8 rayat bolgan. Hazır mına zdaniya salып algan. Bu Mama Seyidip salып algan. Mına ol jerge baldardı futbol oynatpaydı eken. Top o mekteptin aynayın sındırat dep özünün частный мектебине. Ошо oynatpaydı eken. Özünün mete частный газонга салып койгон futbol stadionu бар. O платный saatına 700 so'mdan oynatat eken. Mına al жерге oynatpaydı eken. İlgari mına al жерде турниктер болгон, волейболный площадка болгон, ошолорду бүт тосуп алган. Эми муну ким кантип чечет билбейт экенбиз. Биз эми Мама Сейдип биздин Аравандын кудайы болуп алды да, мындайча айтканда. Аткана куруп алып. Оягына малкана салып алыптыр. Здания жок болгон му, чоң здания? Мына чоң зданияны жок кылып, азыр мектеп салып алган. Нар жагы сельхозтехника полный элеп алган да. Эми Араванды мындайча айтканда 80% ошо киши элеп алган да. Stadion боюнча эми бул мамлекеттик жер болуш керек да. Эми кантип эле ушул стадионду частныйга берип берген бул акылга сыйбаган нерсе да. Барып ушу абага дагы төлөп калабызбы дейм. Обычный бир суу, могу стадион. Эми буну кантип документтештиришкен акылың жетпейт. Себеби биз чек алайлы, башка кылайлы деп кээ бир жерлерди сурайбыз. Айыл өкмөткө кайрылабыз. Эми бай жайыттын жери дейт, башка дейт. Эми документтерге туура келбейт экен да, мыйзамдаргачы. Буларга кандай мыйзам иштейт, биздин да акылыбыз жетпейт. Мурда бул стадиондор абат болгон, гүлдөгөн, мындайча айтканда жаштар топ ойноп, башка кылып спорттук оюндар өтүп турган. Азыр качан келсең эле тыныч турат. Даже айтышып атпайбы, мерде футбол ойнотпойт дейт. Себеби мына зданиялардын айнеги сынат дейт. Бул кандай стадион анда? Анда бу жерде базар кылып алышсын стадионду да. Анан бир нерсе эске түшөт да. Мирзоев жаңы ишке келгенде айтканда, бүт частный собственностьтерге айткан, бул мамлекеттики деген, элдики деген, частниктер силер дайым эсиңерде туруш керек ушул нерселер деген да. Биз мамлекет каалаган убакта кайра тартып алып алат ушул нерселерди деген. Ушул нерселердичи. Эми бүт эле ошо чиновниктерден чыгып атат да. Мисалы Аравандан депутат чыгышынан деле коркуп калдык бизчи. Немеге дегенде, мисалы 90-95% баягы жумуртка састык чыккандай бүт эле өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн баягы бир кандидат жактаганы болобу, башкасы болобу бүт эле өзүнүн чөнтөгүнө иштеп атат да. Алардын тууган уруктарына жерлерди Аравандын Аксай агып кетти калпагым дейт. Ошо калпагың агып кетсе деле азыр экскаватор 500 сом алып берет да. Анан ушу таштар болобу, ушу жерлер бүт ээлеп баягы кылып алышкан да, жерлерди, башкаларды дегенде. Анан мына базарлар боюнча базарларды деле ошо бүт чиновниктер ээлеп алган. Карапайым адамдар, анан баягы кул ээлөөчүлүк заманына эле окшош, только ошонун модернизациясы да азыр. Ошо Россияга барып иштешет жаштар. Келип ушул эле адамдардан бир нерселер сатып алат. Булар боогон акчага ошо жерлерди бүт документ кылып алган, чек кылып сатышат. Гектар жерлери бар. 20 гектар, 10 гектар, 30 гектарлап жерлери бар. Ана мына өзбек туугандар жакта аябай проблема көп. Буларда ошо чоң байлары бар, башкалары бар. Ошолорго каршы сүйлөгөн адамды булар подстава кылып ушундай даражага жетишкен түрмөгө тыгып салышат. Буларчы. Ошо эми ушундай проблемалар бардык жерде эле. Бизде деле ошондой, Араванда деле. Bu stadion ayol hükümeti balans turadi. Şu joylara nima yo'q, to'g'ri hozir joy bo'lganligiga mahalla 3-4 uy bor ichkarida. Aşağı o'tgan joy bo'ladi, butun ko'rgansizlar. Bu yerda hech qanday aşağısı qanday bo'lsa, kvadrat ashunga turibdi. Endi erta ancha-muncha nima bo'lishi mumkin? Hali bu yerga futbol ayantdi. Futbol ayantdi hukumatniki. Hukumat balans turadi. Bir ichkari qilib,
bizga bergan, undan o'sha yerga desashi bolalar nimalar o'sha yerda nima qiladi, zalmasa qiladi-da. Негизи ал жерде акча берип футбол ойнойбуз деп атпайбы? Эмне үчүн ал жака даяр футбольный поле турса, бер жакта эмне үчүн ал жака акча төлөп ойнош керек балдар? Yo'q, yerda sababi u, misol uchun qishda desha futbol o'ynaydigan yosh bolalar bor, maktablar bor. Shuning uchun qishda nima o'sha yerda har xil sportni media o'tkazish uchun o'sha nimani işte biz hukumat pulga bo'lgan yo'q, jekishga pulga bo'lgan bu nima. Mini futbol. Zakirlik bo'lib, o'sha bolalar biz bolalar, maktabli bolalari, desha kelgan bolalar o'sha yerda nima qiladi, zamsa qilishadi-da. Акысызбы? Haqsiz. Негизи ал жерде силерде картаңыздарда барбы? Мындай ошол айланасы канчалык чоңдугу бизге керек болот да. Ал жерлерге өзү негизи жеке менчик зданияларды курганга мүмкүнбү? Yo'q, o'zi mumkin Мал emas. сарай, нар жагына мал сарай болот. Yo'q, ular hatto o'zini shaxsiy nimasiga qilgan ular. Shaxsiy jeriga qilganda. Bu mal saray ular kirmaydi. Aslida bu ayında 100'ga 50 metr turibdi. Darashga aylanib turibdi. Ashi bitta nima hozir qurilgan, lekin hukumat balansda u jeki ishga bergan. U to'rkashi nimani bolalarda o'z maktabli bolalari deshaki yozlik bola kelganda ishga zalmasa qiladi. Futbol yo qanday bir sportni ashi ishida jopildi, shunga qilinadi. Жок, ал жерде баягы беговой дорожка. Yani hozir yana kelishyapmiz, ular ham motomanda yo'lda darvozasi yo'q. Yeldiki borda 4 ta nima bor. Jil uy. Ashlar uchun darvozga bo'lib, endi aslida hozir nimaga o'tib turibdi maktabga. Endi biz hali og'ayim bilan gaplashdik. Hammasini nariga olib turib, nariga bola ko'chada o'tadigan bo'ldi, Mansaydi akademiyaga. Ya hech qanday berga biz hozir tribunalarda boshini biz slushni grantdan qilingan, hukumat manasida joylar turibdi. Kiroshda ham bir yil qilganmiz nima tribuna, ko'rdingizmi tribuna? Tribunaning orqasida lekin deski shkolani bolalarning kontorasi ashada joylashgan. Berki жеке менчик мектеп, билим ордада. Bilim orada ularning o'zining nimasiga qo'ygan, chasi yeriga, siyosini ekan sotib olgan, sergan sotib olib ashada qo'ygan. Ал берки стадиондун жерине кирип Kirgan yo'q, yerga kirgan yeriga. беговой дорожка жабылып калыптыр. Ya birga doroshka misol uchun ko'ryapsiz, birga doroshka berga nimani oldidan o'rta turibdi berdi. Shunday turib, borib narsalarni borib, nariga nimaga kirib ketadi, nariga futbolni ayan turibdi, nima, sakit astgacha boradi, birga doroshka. Беговой дорожка өзү болгондо бир 5-6 метр, 3 метр чоңураак болду. Ал жерде моунча жер турат. Endi hali go'sakitda qanday bo'lsa, shunday, uni dokumentlari bor. Zakon nimadan o'tgan, go'sregistrdan o'tgan dokumentlari bor buni. Uni bo'yicha yozib berganmiz, boshqa yangi tekshirganga yozib berganmiz biz. Kecha hali nima bo'yicha nimada chiqdi-yu, telefonda. Shu bo'yicha kecha oblastdan, Amadan rayondan komissiya keldi boshlamasidan. Kelib ko'rib, hozir ashuni ito'g'ri qilishyapti. Kecha ko'rib ular hamma dokumentlar ko'rsatdik ularga. Ал жеке менчик ким деген куруп берген баягы футбольный поляны? Газоны бар. Uni dogovor nima bilan? Hozir familiyasi точно esimda yo'q dogovorda shu. Mahmutaxunov Tavakil degan buni. Rossiyada ishga boshqa qilgan ash qilib bergan. Uni hamma dokumentlar, chechini boshqa dogovorlari bor. Ошол 700 сомдон төлөнүп аткан акча сиздерге түшөбү? Yo'q, yerda misol uchun desushi bunday bo'lganda yerda. Bizni o'zi maktab bolalar bekordan bo'ladi. Yerdagi nima akcha ana shu jeki ishlarga tushadi hozircha. Lekin hali o'zi subetum tugagandan keyin qurganlar. Biz olamiz buni lekin. Misol uchun 5 yilda 10 yilda bitadimi, u pul ketgan unga akcha. Ashuni butib olgandan keyin biz balansga o'tkazib beradi, biz akcha olamiz undan keyin. Ayni dogovor tuzilgan. Keyin chechimi bor, hamma chechimi bor. Qancha yilga tuzilgan dogovor? Bir 15 yilga tuzilgan. 15 yılda. Qaysi yıl kuruldu özü negisi bu? Так, где-то bir точно esimde yok, bir 5 yil bo'lib qolishi kerak. Yani 10 yıl oşol nemenin. Aşağı olib turadi. Yana bizga shuni условия qo'yganki, shu o'zimiz maktabda bolalar boshqalar besplana nima qiladi, bolalar shu yog'i ham bor.